Ulinzi na kukinga watoto ni muhimu, asema Dr. Stefan Hans Bate, mkuu kiongozi wa PEV. Eruption kitane inakuwa hata vile vile anakuwa mwenye kutoka makamasi, anakuwa mtoto mwenye kulia saa zote, na hiyo ni sinyi inaonyesha kama mtoto anakuwa na suluba. Na imeambukia kabisa zaidi watoto wenye kuwa hapa fasi ya makresh kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5. Inaomba vile vile kuwa vaksine kwa sababu ni hapa fasi wanakuwa katika maregroupement ndio wanaambukiza wengine. Na hatari yake ni nini? Hatari yake inasababisha kifo. Ni kusema mtoto mwenye hakupata ndui na akigonjwa anakuwa mwenye upungufu, anaweza hata kufikia kwa hali ya kufa. Na ni kusema watoto wote wapate kukingwa hiyo magonjwa, tupate kuikomesha. Na hiyo ndui ni chanjo ya matone, ya kupigwa ama ya kufanya nini? Iko ndui ya injection, ni kusema mtoto anapata injection kwenye centre de santé, bamunganga wenye kuwa formé wanampatia hiyo injection. Wazazi wanajua akishapata injection inamsaidia na hiyo magonjwa ya suluba. Na hiyo injection siku moja katika maisha ama tena inaweza kurudi? Ni kusema tunapana hiyo protection régulièrement kwa sababu kuna kwa watoto wenye wanazaliwa, hata vile vile protection yake inapatia mtoto nguvu jusqu'à ce que mtoto anaendelea na komaa. Lakini kama kuna kuwa kampeni nyingine, mtoto anabakia vile vile vulnerable, anapasha kupata tena ndui nyingine. Ni kusema tunamproteger mtoto kwa hii hali ya epidemia ili mtoto aweze kukingwa na asigonjwe magonjwa ya suluba. Ikiwa nyumbani nitajuaje mtoto ataleta joto, ile kitu ambayo itanionyesha haraka kwamba huyu ni mgonjwa? Nimesema mtoto mwenye kufanya suluba anakuwa na homa kali, anakuwa mtoto mwenye kuwa agité, analia kila mara, anakuwa vile vile na eruption imeonekana, hata kamasi kitoka, akikuwa mwenye kulia macho imekuwa inaanza kukua na nyekundu, mtoto mwenye kulia saa zote, très agité, pale mtajua kama ni suluba, mnampeleka mwenye kikao kiafya. Hata vile vile nimesema wenye wamegonjwa suluba wanawaprendre en charge ndani ya hiyo zone 3. Kunakuwa fasi wanawaweka kusudi waweze kuwaprendre en charge, na forme grave yake inafika mpaka kuleta vifo. Kwa mwanzo wa mwaka mpaka leo tumekuwa karibu na 6,000 ya cas za rougeole na watoto karibu 21 wamefariki na rougeole. Kwa hiyo wazazi wote wa Goma wapeleke watoto kwenye vituo? Ni hiyo tunaomba wazazi wote wa mji wetu wa Goma wapeleke watoto kwenye vituo vya afya wapate hiyo vaccine ya kuwakinga na hiyo magonjwa ya suluba. Tumeanza toka jana siku ya pili le 16 le 17 na tutamaliza siku ya posho le 20 kwa le 21, na tunaomba watoto wote wapate hiyo ndui ili wapate kuwakinga. Ni vituo gani hasa? Vituo vyote vya mji wetu wa Goma ndani ya zone 3 Goma, Karisimbi, Nyiragongo na macentre de santé zote tunapana hiyo ndui ya kukinga watoto na suluba. Ikiwa ni taasisi ya Wizara ya Afya inayohusika na masuala ya chanjo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante Oster Malivika, tumeanza kampani ya vaccination ya watoto kuwakinga na magonjwa ya suluba, magonjwa ya rougeole. Kwa sababu rougeole imeleta shida ndani ya province yetu. Kutokea mwanzo wa mwaka mpaka leo tumekuwa na pepre 6,000 cas ya rougeole na watoto wamefariki. Tumekuwa karibu na watoto 21 wamefariki na hiyo magonjwa ya rougeole. Zaidi ndani ya vile yetu ya Goma tumekuwa na hiyo epidemia, na tumeanza kampani ilianza toka jana mardi, itaisha siku ya posho. Tutapana ndui kwa watoto kuanza miezi 6 mpaka mwaka 5. Wale watoto watapata ndui, wataenda kwenye vituo vya afya, wakipata ndui ya kuwakinga na hiyo magonjwa ya rougeole. Na wamuganga wamekwisha kuwa formé, vaccin imekuwa disponible. Tutavacciner autour ya 200,000 enfants, plus de 200,000 enfants watapata hiyo vaccin ndani ya zone yetu 3 ya Goma, Karisimbi na Nyiragongo. Kwa hiyo inafanyika tu Goma? Tunaanza kwa kipande ya kwanza. Kipande ya kwanza inakamata Goma na kipande ya pili itakamata zone zingine, kwa sababu tunakuwa na upungufu. Vaccin imekuja kidogo, tunachunga ingine quantité kusudi tukamate hiyo mazone zingine. Na
katika jimbo lote tunakuwa karibu na zone de sante 21 inakuwa ndani ya epidemia ya rougeole. Alishakapata vaccine hapa mama. Alipata siku gani? Mercredi passé. Kwa nini mnalenga watoto? Na ni kwanza mwaka siku ngapi mpaka miaka mingapi? Tutaanza kupatia watoto kwanza miezi 6 mpaka mwaka 5. Na ni watoto kwa sababu ni wao wanakuwa vulnerable na ni wao wamegonjwa kabisa hiyo magonjwa ya suluba. Suluba, dalili zake ni nini? Mtu anaweza kujuaje kwamba huyu ni mgonjwa wa rougeole ama suluba? Suluba ni magonjwa mabaya sana kwa sababu inaambukia wakati mtoto anakuwa na suluba, anakuwa na homa, anakuwa vile vile na eruption kitane inakuwa. Stefan Hansbate amekuwa katika mji wa Goma hivi sasa wakiwa wameanzisha kampeni ya kupambana na ugonjwa wa suluba, yani rougeole. Kwa nini mnakuja kupatia mtoto vaccine ya rougeole? Bon, asante bwana journalist. Tunapatia mtoto vaccine ya rougeole ni juu tulifuata kama kampanya ya vaccination ya watoto. Kuanzia watoto wa miezi kidogo kwa kupanda. Mwavuni nilisikia mtu kuna sensibiliser juu ya ile kampanya ya vaccination. Na njoo imenituma kuja na bibi yangu na mtoto ya vaccine. Unadhani tutasaidia nini mtoto? Itamkinga kontra kupata rougeole mu maisha yake. Juu tunajua kama mtoto plus iko na komala plus iko na besoin na vaccine fulani juu kumproteger kumkinga kontra zile maladie. Na kama tunakuja ni kumproteger kesho yake asipate rougeole. Juu kazi ya vaccine hii. Jina langu ni Serge Mwakizi. Tunapeleka kama na vaccine ya campagne ya vaccination contre rougeole. Na tranche d'âge niko ciblé, miaka niko ciblé na hii activité ya rougeole ni 6 mois mpaka 59 mois. Donc mlete wakubwa wao na mwainforme si bajirani nao balete watoto hapa kusanga ili wapate vaccine. Aujourd'hui, selon le calendrier que nous avons ici au centre de santé, aujourd'hui c'est une journée aussi pour la vaccination des routines. Maintenant, les parents, les mamans ont amené les enfants qui sont des enfants pour la vaccination des routines. Maintenant, nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un message par rapport à l'activité de vaccination contre la rougeole. La campagne de vaccination contre la rougeole qui est en cours. Maintenant, nous attendons aussi que les enfants puissent aussi venir pour la rougeole. Et selon les parents, ils disent qu'ils sont encore à l'école, mais il y a aussi des activités qui sont prévues pour les écoles aussi. On attend ceux qui vont venir, on va les vacciner.